Ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze hano ku Ibendera TV muri aya makuru. Turi kuwa mbere tariki 14 Mata muri mwaka 2025 na makuru tugiye kwibanda hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira ko abaturutse Katanga muri Kivu y'Amajyepfo na Kisangani ku mubare mwinshi cyane biyunze kuri ARC igisirikare cya FC 23 ku bukangurambaga bwa Leta Koloneli Wiringoma. Turabigarukamo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka kuri ambushi yakorewe mu bice bikikije Nyiragongo aho imaze kugwamo batari bake, akaba ari ambushi yakozwe muri kerera arwo kuri uyu munsi. Turaza kandi kunyarukira Uvira tubabwire yuko amagingo ya intambara yamaze gutangira, akaba ari intambara ikomeye cyane. Tuvugana urusasu rukaba rurimo kuvuza ubuhuha. Turaza kunyarukira umujyi wa Uvira turebe aho urugamba rurimo kubera naho rwaramukiye. Turaza kandi kunyura Kavumu, turababwira ko Kavumu mu rukerera rwo kuri uyu munsi n'ubundi Wazalendo bongeye kugerageza kugaba ibitero hano muri Kavumu, ariko abarwanya umutwe wa 23 bakubita inshuro, ndetse umuyobozi wa Wazalendo wagabye ibitero cyangwa se warukuriye abagabye ibitero aha muri Kavumu yamaze kuraswa akaba yapfuye. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Ikaze kuri mwese rero muri aya makuru tugiye kugarukaho hano ku Ibendera TV. Namakuru birumvikana tubasabamo kugira uruhare rwanyu mukora like, hanyuma kandi niba utari wakora subscribe nawe ukayiterekaho. Mu gihe uterekaho subscribe kandi turakwinginga tugusaba ngo ukore no kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification. Igitekerezo cyawe ukiduhe hasi aho ngaho, niba uri kutwumva neza ubitubwire, niba utari kutwumva kaye nabwo ubitubwire kugira ngo tubikemure. Hanyuma kandi abadukurikiye mujye munatwandikira mutubwire ati duherereye ahangaha amakuru yanyu turumva bimeze gutya, kugira ngo tujye dukomeza tubana. Kamukanya tuze twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Ikaze nanone kuri mwese mudukurikiye, muri kumwe n'umukada mu by'imirongo y'urugamba. Ni ku Ibendera TV, mbahikaze mwe muherereye muri Kigali, mbahikaze mwe muherereye murasirazuba by'umwihariko muri Kayonza, baherereye majyaruguru by'umwihariko abo muri Rurindo na Gicumbi, mbahikaze kandi abiburengerazuba Karongi na Rubavu mumeze gute? Abo mu majyepfo namwe ntago nabibagirwa, baherereye Huye, Muhanga na Kamonyi mwese ikaze. Na kandi duhaye ikaze abaherereye mu bindi bihugu Uganda, DRC, Kenya, Tanzania, Burundi, Afrika y'Epfo, Cameroon, ndetse n'abaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi, Ubushinwa, Ubwongereza n'Ubutaliyani mwese ikaze rero muri aya makuru ku Ibendera TV kuri uyu wa mbere tariki 14 Mata muri uyu mwaka 2025. Namakuru tugiye guhera hehe? Aya makuru tugiye kuyahera ku bukangurambaga bwakozwe ku munsi w'ejo. Abagera kuri 80 babarirwa hagati ya 80 n'ijana bakaba bamaze kwinjira mu gisirikare cya ARC n'igisirikare cya AFC M23. M23 rero yakoze bukangurambaga ku bantu batandukanye, akaba ari ubukangurambaga bwabaye ku munsi w'ejo kuri Stade d'Unité hariya Igoma. Akaba rero ari ubukangurambaga bwakozwe na Leta Koloneli Wiringoma, umuvugizi wa M23
na gatatu mu bya gisirikare. Hanyuma abaturutse Katanga, abaturutse muri Kivu y'Amajyepfo, abaturutse za Kisangani no mu bindi bice bakaba baremeye kwiyunga ku bwinshi, bakaba bariyunze kuri AFC M23 ari benshi, ndetse kandi ku bushake bwabo, aho imibare ugenekereje abari hagati ya 80 n'ijana ukurikije uko bibona muri video rwose n'akanyamuneza na murari nyinshi bafite rwose, bari hagati ya 80 n'ijana n'abantu rero biganjemo urubyiruko. Aba rero bakaba ba joininze cyangwa se biyunze kuri AFC M23. Ngibyo rero ibijyanye n'ubukangurambaga bwakozwe. Hanyuma ni munyemerere duhite twerekeza ku mirongo y'urugamba. Ni munyemerere duhite twerekeza ku mirongo y'urugamba. Hanyuma imirongo y'urugamba tuyihere muri ambushi ibereye mu rukerera rwo kuri uyu munsi ahitwa Rukoko na Rutoke. Ni ibice bikikije Nyiragongo, aho abagera kuri 30 ba Wazalendo, birumvikana ashobora kuba ari Wazalendo cyangwa FDLR, dore yuko bose ubona baba basa, nta byangombwa bafite, nta myenda ibibaranga baba bafite. Magingo ayangaya rero abangaba tayari baguye muri ambushi ibereye ahangaha muri ibi bice, ndetse bahasiga ubuzima. Ndagira ngo nkubwire ko arambushi yari ikomeye cyane, akaba arambushi yarwanye umutwe wa M23. Abadukurikiye ariko munyihanganire gatoya, mukanyana nimbabwiye ngo ubukangurambaga bwabaye ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo yari tariki 13 Mata muri uyu mwaka w'2025, ariko ntago ariho ubukangurambaga bwabaye, ahubwo ubukangurambaga bwabaye tariki 12 Mata muri uyu mwaka w'2025. Mumbabarire rwose. Hanyuma rero reka dukomeze n'iyi ambushi yabaye rero mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Akaba nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe wa M23 babonye ko bakomeje kugenda bagabwaho ibitero mu bice binyuranye mu rwego rwo gukavaringa no kwasira security ku buryo buhagije mu mujyi wa Goma. Ubu ngubu harimo gukorwa operasiyo yaba mu mujyi wa Goma ndetse no mu bice bikikije uyu mujyi wa Goma, ndetse by'umwihariko mu bice abarwanyi ba FARDC na Wazalendo bagiye baturukamo bakaza kugaba ibi itero ku barwanyi b'umutwe wa M23. Twihuse rero, abarwanyi b'umutwe wa M23 muri operasiyo barimo gukora muri Nyiragongo, birumvikana harimo no gutega za ambushi zitandukanye. Muri uru rukerera rero rwo kuri uyu munsi, no kuvuga hagana saa 10 zishyira saa 11 za mu gitondo, ahitwa Rukoko Kibati, hakaba hatezwe ambushi iteye ubwoba. Iyindi ambushi ikaba yatezwe ahitwa Rutoke. Zose izi ambushi zatagatingaga hehe? Ahangaha Nyiragongo. Amakuru rero aturuka ahangaha aravuga yuko arambushi zimaze kugwamo abarenga 30, dore yuko n'ubundi ngo hari amakuru yuko izi Wazalendo zifite gahunda yuko mu rukerera zigomba kongera gutera mu baturage zikajya kubasahura, kugira ngo rero abarwanyi b'umutwe wa M23, kubera ko aya makuru ngo bari bamaze kuyamenya mu ijoro ryakeye, baraye muri ibi bice, ubundi batega ambushi. Abarwanyi ba Wazalendo rero baridoga, baratambuka, barangije bisanga neza neza abarwanyi b'umutwe wa M23 babafitemo hagati nk'uko ururimi ruba ruri hagati na hagati. Barangije abagera kuri 30 tayari bapfuye, bagerageje kurwana, abandi bagerageza kwiruka M23 irabakomagura, ibatwikiraho cyangwa se ibakirizaho umuriro.
abandi batari bamenyekana imibare biravuga ko abarwanyi b'umutwe wa M23 babasabye kumanika amaboko bakarambika intwaro zabo hasi, ubundi abangaba bakaba abafashwe matekwa. Ibi kandi birajyanirana n'izindi operasiyo zikomeje n'ubundi kuba ahangaha Nyiragongo. Operasiyo n'ubundi zirakomeje, dore ko M23 yavuze yuko izaruhuka ahangaha Nyiragongo isuku ibaye yose. M23 yavuze yuko bazaruhuka ruko Nyiragongo nta kibazo n'iki na kimwe hashobora kongera guteza, dore yuko ejo bundi ku itariki 11 zishyira 12 ubwo umujyi wa Goma habwaga ibitero na Wazalendo na FDLR na FARDC, ubwo M23 yabakubitaga ikabakirizaho umuriro. Hari bamwe mu bari bagabye ibitero bagiye biruka bagahungira ahangaha Nyiragongo. M23 rero yavuze yuko abangaba igomba kubahanduramo, byanaba ngombwa niba ari n'igitambo M23 igomba gutanga cy'amaraso baragitanga, ariko aha Nyiragongo abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo ndetse na FDLR na FARDC bashiremo. Ibingibi nibyo abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze gusezeranya abaturage batuye aha mu mujyi wa Goma no mu bindi bice, cyane cyane mu bice aba barwanyi ba M23 bamaze gufata, bavuga bati nta kibazo n'iki na kimwe kizongera kubabaho, twebwe turemera dutange igitambo cy'amaraso, ariko ikibazo icyo ari cyo cyose kijyanye na Wazalendo, FDLR na FARDC tugikemure ku buryo burambye. Aha za Kibati, Kibati, Rukoko na Rutokerero, mu Rukerera hakaba habaye ambushi ipanzwe kuri ubwo buryo mbabwiye. Hanyuma ubwo ngubwo abakaba abaguye muri ambushi nyuma yuko abari bakikutse cyangwa se bavuye aha Nyiragongo n'ubundi baje gutera udutero shuma mu baturage baturiye muri ibi bice bikikije iyi Nyiragongo. Baza gusanga rero abarwanyi b'umutwe wa M23 rwose babiteguye neza, hanyuma rero bahita bakemura ikibazo cyangwa se bahita barangiza ikibazo kuri ubwo buryo. Hanyuma ni munyemerere mbabwire yuko magingo ya Nyiragongo imirwano irakomeje kandi ni imirwano ikomeye cyane, kubera yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 ibirimo kuba irimo kugenda bimera nko gukoza agati mu ntozi cyangwa se gusembura ivubi. Niba uzi amavubi ukaba uzi ivubi bita ivubi rya Bushari, iyo uri deranjije cyangwa se uri kubaganyije ibyo rikwereka rirakudwinga, rikongera rikakudwinga ndetse ryarangiza rikagusigamo urubori. N'aba barwanyi b'umutwe wa M23 rero bariye amavubi, bisize insenda, barakaye, bariye karungu. Ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi ndakubwira mu ijwi riri hasi, kubera yuko amakuru nguha uyu munsi ni amakuru akomeye cyane. Urumva amakuru harimo za ambushi, amakuru harimo za operation, amakuru harimo ibintu bijyanye n'ubukangurambaga. Mukanya ndaje nkubwire ko uwari uyoboye Wazalendo zagabye ibitero ahangaha Nyiragongo tayari yarashwe, yamaze gupfa. Mirambo rwose abo dusangiye urubuga rwa groupe y'abakunzi ba Ibendera TV, nagiye nyibasangiza rwose imirambo yabitabye Imana cyangwa se bapfuye ku ruhande rwa Wazalendo. Rwose barashwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Mugoroba nababwiye nti imihanda yuzuyemo imirambo y'abarwanyi ba Wazalendo barashwe. Abo turi kumwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV rero foto rwose tuba twagiye tuyabasangiza, taramo tuba dufatanyije umurimo hano ku Ibendera TV, rwose baba barimo bagenda babikora neza. Hanyuma rero ni munyemerere tayari ubwo tunahite twerekeza Kavumu. Kavumu rero ndababwira ko mu Rukerera arwo kuri uyu munsi tariki 14 Mata muri uyu mwaka w'2025 n'ubundi abarwanya ba Wazalendo bongeye kugerageza kuba bashaka gutera
ibitero n'ubundi, dore yuko bavuga yuko babangamiwe cyangwa se bakababazwa no kuba ikibuga cy'indege cya Kavumu ejo batarabashije kugifata nk'uko bari babipanze. Mu rukerere rero ahagana isa 11 za mu gitondo hari abawazarendo n'ubundi ngo bongeye kugerageza. Abawazarendo rero ngo bakaba barimo gutera ibi bitero aha Kavumu banyuze ahitwa cyangwa se baturutse ahitwa Bunyakiri bakinjira mu ishyamba hano rihari, hanyuma ubundi bagakomeza baza berekeza ahangaha Kavumu. Tagati yabo rero ngo yari uko babohoza iki kibuga cy'indege, hanyuma ubundi ngo bakagishyiraho indege, bakajya bagurutsa indege bagenda bagabaye ibitero mu bice bitandukanye abarwanya umutwe wa M23 barimo babohoje. Mu rukerera rero aba bakaba bongeye kugaba ibitero, abagabye ibitero ngo babarirwa hagati ya 17 na 20, ariko aba bose abarwanya umutwe wa M23 babarashe babahindura imirambo. Yenge kuvuga ngo babahinduye intumbi, ariko mu kinyabupfura cya muntu babahinduye imirambo. Biravugwa ariko rero wari ubayoboye, no kuvuga uwayoboye wari ukuriye Wazarendo ubwo zagabaga ibitero ahangaha Kavumu ku munsi w'ejo, yamaze kuraswa n'abarwanyi b'umutwe wa M23, akaba ari mu ruvange cyangwa se uruhurirane rw'abamaze kuraswa benshi cyane bo ku ruhande rwa Wazarendo, dore yuko rwose imirambo yarashwe ni myinshi. Ninkubwira ngo Kavumu huzuye imirambo myinshi ya Wazarendo na FARDC ndetse na FDLR, umenye yuko ibintu ntago byoroshye. Cyamenyekanye rero nuko uwayoboye ibi bitero tayari abarwanya umutwe wa M23 bamaze kumurasa. Ikindi kandi nuko aha Kavumu magingo yanga y'abarwanya umutwe wa M23 ikibuga cy'indege cya Kavumu nibo bakigenzura, Kavumu yose nibo bayigenzura, ndetse n'ibice bikikije byose nibo barimo kubigenzura. Nyuma rero ibyavugwaga cyase byakwirakwizwaga n'ibitangazamakuru binyuranye ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, bivugwa yuko Kavumu bayigaruriye. Ibi ni binyoma. Hanyuma ariko icyo twababwira ni byagarutsweho n'uruhande rwa leta ya Kongo abatangaza ku byabaye cyase ku mirwano yabereye ku munsi w'ejo muri Kavumu. Leta ya Kongo rero ikaba yahakanye ibi bitero, ivuga yuko atari bo babigabye, ko ahubwo ari ibitero by'abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo bigaragaza ukwitakisha. Leta ya Kongo no kuvuga umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo yitwa Sylvain Kenge avuga yuko ngo ibi bitero atari bo babigabye, ko ahubwo ngo ari abarwanyi b'umutwe wa M23 barimo kwitakisha. Ibi rero akaba yabitangaje ubwo yagarukaga ku by'ibitero, agenda abihakana avuga yuko ngo ibingibi ari ikinyoma cyambaye ubusa, ko ngo ahangaha hari abarwanyi b'umutwe wa M23 barimo kwitakisha. Avuga yuko bo ngo nta bitero bigeze bagaba ku munsi w'ejo, nyamara ariko imirambo twayibonye irambaraye hasi, ndetse kandi twarabumvishe bagenda bivuga, dore ko ejo binjira ahangaha mu mashusho yagiye akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bari barimo bagenda bivuga ibigwi, bagenda bavuga ngo turahabohoje n'andi magambo menshi, rwose akaba ari ibintu biboneka neza. Hanyuma ariko ku ruhande rwa leta ya Kongo bo bakaba bamaze kubihakana bavuga yuko ngo M23 irimo kwiriza. Nibivugwa n'umuvugizi w'igisirikare cya FARDC yitwa Sylvain Kenge. Hanyuma rero n'ubundi birumvikana ko nta kindi bavuga mu gihe operasiyo bateguyeyo yamaze kubapfubana, dore ko ngo bari bafite gahunda yo kubohora cyangwa se yo gufata iki kibuga cy'indege cya Kavumu aha muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko ni munyemerere nongere mbasabe bakunzi bacu mudukurikiye
rwose aho muherereye hose ni munyemerere nongere mbasabe like ntago ndimo kuzibona zizamuka nyemerera niba turi kumwe hano rwose unkundire uterekeho like yawe niba utari waterekaho subscribe yawe nawe nyemerera uyiterekeho mu gihe uterekaho subscribe yawe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification icyo gafasha nuko mu gihe wagakozeho iyo twinjiye muri studio makuru uhita uyabona mu gihe abatarabikoze bibasaba umwanya wo kujya gushakisha wowe notification ihita ikuzanira amakuru ikagutereka imbere utiriwe ujya gushakisha nyuma rero abadukurikiye ni munyemerere twihuse twerekeze mujyi wa Uvira magingo yangaya imirwano imeze nabi aha mu mujyi wa Uvira na nyuma yuko abarwanyi umutwe wa M23 nyuma yuko bakomeje kugabwaho ibitero bitandukanye yaba mu mujyi wa Goma ndetse no muri Kavumu ku munsi iwejo abarwanyi ba M23 bafatanyije na Twirwaneho bakaba kandi barakomeje kugabwaho ibitero hariya imurenge ibitero byagiye bigabwa mu banyamurenge hariya muri Minembwe magingo yangaya mu mujyi wa Uvira ibintu byakomeye dore yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa Wazalendo na FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda bagaba ibitero banagabye n'ibitero ku munsi wejo ku birindiro by'abarwanyi umutwe wa M23 bikikije uyu mujyi wa Uvira magingo yatuvugana rero ahitwa Avenue Kigongo aha muri Uvira harimo kubera imirwano ikomeye cyane yindi mirwano kandi irimo kubera ahitwa CSS Pacifique mu mujyi wa Uvira naho ibintu bikaba byakomeye aho arwanya umutwe wa M23 barimo kugenda bohereza sharing ku birindiro byarwanya umutwe wa M23 hanyuma ariko M23 nayo yarakaye ahitwa za Kavivira imirwano imeze nabi ahegereye ahitwa Kiku naho imirwano imeze nabi cyane akaba ari sharing zirimo kugenda zerekera ahitwa Rama Uvira ngira ngo abahazi murahumva neza ariko harahitwa Source de la Rivière Murongwe naho ubungubu imirwano rwambikanye dore ko abarwanya umutwe wa M23 bavuga yuko bagomba gutanga isomo ibifaru 30 byose ku mugoroba byamanuwe ahangaha mu mujyi wa Uvira dore yuko abarwanya umutwe wa M23 bavuze yuko byanze bikunze bagomba guca icyo bise agasuzuguro karimo kugenda gakorwa hagabwa ibitero ku birindiro bitandukanye byarwanya umutwe wa M23 ndetse n'ibice uyu mutwe wa M23 wamaze kwigarurira aha rero Avenue Kigogo cyangwa se Kingongo muri Uvira hari kubera imirwano ikomeye cyane ndetse biravugwa yuko hari imirwano yatangiye mu rukerera rwo kuri uyu munsi hagana isa 10 iza mu gitondo kuri tariki ya 14 Mata muri uyu mwaka w'2025 amakuru agera ku Ibendera TV muri aya masaha ndagira ngo nkubwire yuko harimo gukoreshwa ngo imbunda nini n'intoya nkuko abaherereye aha muri uyu mujyi wa Uvira ababitutangariza ngo harimo kumvikana urusasu rukomeye cyane akaba ngo ari urusasu rw'imbunda nini n'intoya ikindi kandi ngo bombe zirimo guterwa ku bwinshi muri bice bitandukanye aho birimo kuvugwa yuko rwose abarwanya umutwe wa M23 ngo barimo kurwana ku buryo batigeze barwana n'indi minsi itandukanye ikaba rero bivugwa yuko ngo impamvu barimo kurwana ku buryo bukomeye cyane ari itegeko rikomeye bahawe n'umugaba mukuru w'ingabo zabo yitwa General Sultan Makenga ngo yababwiye ati murabibona ibyabaye ku munsi w'ejo igoma arongera arababwira ati mwabibonye ibyabaye ku munsi w'ejo Kavumu abandi bati ndiyo afande arongera arababwira ati mwabonye uburyo abantu b'abanyekongo bagiye bicwa mu buryo bubabaje bagacibwa imitwe
ibi mwarabibonye? Abandi bati ndiyo afande. Arababwira ati rero nimumanuke kandi mugende mukora akazi, ubwo icyo ntababwiye namwe muri bakuru mubyibwire. Barangije rero aba bagabo ngo baramanuka. Nababwiye iyo generali, ubundi generali Makenga ntabwo ajya akunda kuvuga ibintu byinshi nk'umugenerali, birumvikana. Ikindi yihariye ariko ibye abivuga mu bikorwa. Izi ntare za Sarambwe rero ayoboye nazo zamaze kumenyera no gufata umuco we, ni ukuvuga ngo avuga ijambo rimwe bakumva amagambo atanu. Ni ukuvuga ngo ababwira igitero kimwe, ubundi igitero kijyana n'insinzi. Niba bagabye ibitero 10 bihwanye n'insinzi 10, nibagaba ibitero 100 bihwanye n'insinzi 100. Yababwiye rero ati iyi Uvira igomba kuvamo byanze bikunze. Yababwiye ati ibibazo biraha muri Uvira bigomba gukemuka, kandi ubwo iyo yavuze kubikemura avuze ko uyu mujyi uba ugomba gufatwa. Ngibyo rero birimo kuvugwa hirya no hino. Ubwo turaza kugaruka mu makuru yacu tubabwira imibare, dore ko twe ahanini twibanda ku mibare, tukakubwira ngo ni imirwano imeze gutya, ni imirwano yakoresheje cyangwa se yumvikanyemo ibikoresho ibi nibi, ariko byaba byanadukundiye imibare y'abagiye baraswa tukayibabwira ku mpande zitandukanye iyo twagize amahirwe imibare tukayimenya. Hanyuma rero ni munyemerere mbashimire cyane, mbizeze ko ubwo amakuru yo dukomeza kuyabakurikiranira, kandi ni n'inshingano zacu dusubire mu yandi makuru araba agezweho mu masaha atandukanye. Mwebwe mukomeze kubana na Ibendera TV, mwirirwo kandi muhahe muronke abagiye mu kazi.